Biz bir orunda miting o'tkazuvga yoki piket o'tkazuv turida ertangi nedan boshlab kunini 12 nishani berdik. 12ni, 8ni, mana soat nishadan shu vaqtga soat 2dan shu berdik. Butunisini de u o'rin anda bo'sh tugul deb bu shipshi yolg'on. Chunki biz mana referendum kunini o'tkazuv turida ana so'ng kuz kuni o'tkazuv mitinglar, piketlar o'tkazuv turida berganlari butunisini borib tekshirib va rasmga tushirib oldik. Butunisi bo'sh edilar. Bu ularning hozir mana shu turda men konstitutsion sudga yozib berdim. Meni konstitutsion sud qoni qabul etdi. Mana hali endi unda ketganda 2 oy bo'ldi, lekin hali xabar kelib yetgani yo'q. Chunki zakon bo'yicha ular kim o'rinni bilagan, kim o'rinni olgan, kimga berganlar shu turda javob bildirga tegishli. Bu anda bizga bir martabada javob yozmadilar. Mana Farid xatirindadir, biz yozib berdik. Anda mana ko'rsatigiz anda bu o'rin bo'sh tugul, kimga berildi deganni ko'rsatigiz, kimga berilganini deb yozdik. Lekin anan so'ng anda o'tirgan bizning tatarning o'ris bolalari shunga javob berdilar. Onda ansir sizga ser o'tirda aytmaymiz, sudga bersangiz sudga yetarmiz dedilar. Dedi shunday javob berdi. Bu zakonni tugul. Zakon tugul. Mana endi hozir mana bu ikkisida tag'in sudga bergan umid bor. Mana bu 50 metr 30 metr deganlari, 50 metr 30 metr deganlarni ilgari bir necha yil ilgari Murtazin aytib kimada? Tugul. Ne? Moskva qo'shnatiga prezidentga qarshi chiqqan Yirik Murtazin sudga berib, ama Verxovni sud Tataristonni qatkaz bergani, Moskvaga Verxovni sud ana zakonni tugul deyib javob bergan edi. Mana shuni hozir Rossiyaning Verxovni suduna yozib bergan kerakdir, to есть Verxovni suduna tugulida. Konstitutsion sudda shunday analogik shunday ishga уже Moskva отказ bergan edi. Mana shu bu endi mana bu ida 3-avgustda chiqqan sonini o'qib qarasangizda Novaya gazetaning bunda Kashapov onun yanında umuman ko'rinmayishak. Chunki bunda yozgan statyalar shu qadar shapaganlar bizning buyuk imperiyamizni. Mana shunda so'nggi mana deyanda Vasiliy Jarkov degan, ondan so'ng mening tag'in ikkinchisi bunda yozganlar endi ikki kishi. Un topir kattaroq edi. Un topir kattaroq. Ham shunday aytganlar, mana hozir bizning konservativniy Rossiyaning shunday ideologiyasining mana bu Dugin, Kurginyan, Tolstoy, Solovyov ham o'shaganlar yo'g'idan imperiyani turg'izamiz deb aytib yurdilar. No, bunda tozlab, burishlab, bikmotor yozganda eng oxirida yozgan endi. Феодальная Российская империя вступила в заключительный период своего существования deb bitiradi. Mana men shuni o'qidimda endi amin deb qo'ydim. Andan so'ng mana shu nomerda nechik degan Nemtsovni yo'q etganlar ham shuni yo'q, Novaya gazeta. Mana shuni bunda nechik sud sistemasini shulay ochimda mana Murtazin yozgan. Nechinchi so'm? Beraman o'zingizga hozir mana. Sud sistemasini nechik yangi formaga kiritamiz deb aytib, milliard so'm o'qsha berganlar sud sistemasini o'zgartirish uchun. Ham shu o'qsha yo'qqa chiqqan, chunki shu o'zgartirish bo'yicha mana shu Murtazin kirib qaradim, решенияларni определенияларni shularning kassatsion apellyatsiyon instansiyalarning javoblarini izlagan kirsam, birsi bilmaylar ekanini. Bu ishni yengillaytirish uchun ishlangan. Bu kelib chiqdi, bunda yozganlar ekan государственное недоразумение deb. Gaz degan государственная автоматическая система правосудия degan. Uyushtirganlar ham shunda milliard tugul yetar, 100 milliard so'm ko'kka oshgan. Mana shu turda yozgan hozirda kimga ne ishim kelar deb. Mana shuni shunda deb, mana bunda yozganlar Ukrainada nechik biznikilar anda so'qishib jerilar. Biz anda men bir o'zim bilan tugul, Саша не один тут сижу. Просто только о нас рассказывают и пишут. А реально таких
много дип. Монда китергән. Инде былай итеп ачып карасагыз тагын, менә монда мине преступление было грязным, мине әйтә опять менә бу теге Немцовны инде. Где Руслан Еремеев дип язган. Руслан Еремеев. Анда язганнар. Менә шунда язганнар. Мин сәм укырсыз үзегез әле. Шунда язганнар дип әйткәннәр. Менә может менә тегесе иртәгә судта сөйләшәләр. Мин как раз свидетель защиты. И вот шунда язганнар. Монда аткан кешеләр берсе дә хәзер катнашкан кешеләр бөтенесендә гаепсезгә чыгаралар. Чөнки аны бик наглы эшләгәннәр. Бөтенесе куркмыйча эшләгәннәр. Шул турыда язып чыккан булса иде Кашапов, аны менә шушы бөтен гәҗиттәге касәт 30-дан артык статьялар бөтенесендә аңа гаеп игълан итәрләр иде. Чөнки мондагылар аның язганына караганда күпкә кәттәрәк. Балар кып-кызыл инде Кашапов язганнары аның алдында бик танып кына күренә. Так что безнең җегетләр менә бу рөхсәт бирмәүләрен теге сезгә тотып судка бирергә кирәк. Обязательно судка бирергә кирәк. Нигә сезнең үзегезнең менә иләр бармы, җавапларың бармы? Юк, ул җавапны мин әйтәм күрсәт, кайда язылган? Юк. Сезнең кагаздан язып бирдегезме сез? Юк, миңа күрсәтте, менә ди, күрсәт. Мен әйтәм, ничәдән ничәгә? Юк, ансын әйтәм. Сез кагаз язып биргән кагазларыгызны бөтенсен теркәп судка бирергә кирәк. Шулар кыягазны бирмәде. Юк, сез биргәнне. Җавап та бирмәде. Сез биргәннең җавабы булырга тиешле. Беренчедән җавап бирергә, җавап бирмәү отказы булырга тиешле. Икенчедән анда әйтергә тиешле. Сез бит монда ничә мәртәбә әйткәнсез, ничә урын дип. Ул безгә кушты урынны алыштырырга. Кагаз берәр бармы? Менә шул кагазларны бөтенесен теркәргә. İnişler mitarına da çöpüzgemiz hazır değil mi? Nasıl değil mi? Bizde administratif iş başları yaşaklar. Hem bizde ştraf verecekler. Çünkü bir türlü temada bularak iş tuğul iken bizden kazanda bizden itler bizge ştraf verirler şunun için. Yani bir temada bularak iş tuğul. Mesela Kaşaf'ını yoklap çıkarken bunda indi Tatar tilini yoklap çıksa bir hal. Eğer de bütünse Kaşaf yoklap çıksa o niye sanalacak? Limiterde yerden bitmeyelim. Yok yerden bitmeyi bizge bizim söylediler çünkü anda bir temada bularak iş tuğul dediler. Ansı LPK zakonda yok. Bizi söylediler. Bizi iştirak attılar. Bilmem. Seligine tuğul. Şunun için nitik diye bilemedim ben. Bir şehirde şehirde bulayım. Hem indi şiratlaşıp mesela bir abi basa bizden 5 minut tura biz şoy turgan indi vaqtda. Onu ikinci kişi oluştura. Şoy türlü kişilerini biz şoy tirip işlesek yaxşırak bulur. Çünkü onlar gayet bunday dağın bizge iştiraklar verip nitip onlar bizden nitecekler, borçlu yaşaklar, onlar bizden zakonunu bilmeyi bilen faydalanırlar. Demek bu meselede men aytasıkile bu Tatar ictimai üzerinin aktiflaştırу менә монда инде Tatar ictimai üzerinin Tatarstan bölgede var Рафис Кашаповның ул ябылуы hatta men aytırdım менә Allah Subhanahu ve Teala'ның bizne кыймылтатасы килүеннән. Ягъни biz булай әле шушы Рафис Кашаповны менә яптылар да biz менә җыелабыз Рафис Кашаповны якларга дип әйтеп. Без шуннан бүген кыймылтамыйбыз бит, әйме. Кыймылтарга ничек мөмкин? Менә шушы без менә шулай җыелабыз инде монда 15-20 кеше. Нижегамскида алай да юк. Казанда мул шушылай чамадыр инде. Ничек активлаштырып җибәрәбез? Менә шушы турыда сөйләшергә кирәк. Бәлки әзрәк. Аннан соң чыгарбыз пикетка бәлки. Декларация кабул итүгә 25 ел тула бу ел. Шуңа күрә 30-нда Казанда әле оны билгеле түгел. Зур митинг концерт үткәрәбез, зур бәйрәм үткәрәбез, оештырабыз. Һәм сездә менә Şallı bölgelerin aktif katnaşır diye uyluyuz. O sastavda. Kubrak kilseniz evet bu. Kubit iştira, tutar iştira, özel iştira. Benim bir tatlım var ya. Ruhsat verdiler mi? Yok, ruhsat yok hala. Bile 30'unda kişi transportunda uylav sizge başlamak yani hazır. Bana kubit kişilerine göre niçektir bizge bana şu birleşu durumda. Bugünkü günde bizning qarab turadigan aytga kerak, hali real ishlaydigan Qozon uyushmamiz bor. U bizning butun Tatar xalqining
әйтергә кирәк, җитәкче направляющий кеше бүгенге көндә. Шуның өчен безнең ике әйбер бар бүгенге көндә митинг үткәрү мәсьәләсе буенча. Беренчесе менә 20 август без үзебезнең бәйрәм итеп, моны 30 август. 30 август. 30 август. Без моны әйтә алабыз. Һәм шулай. Икенчесе, хәзер менә безнең Татарстанда президентны бетерү турында сүз алып барыла. Уже закон чыккан, уже 16 елда безнең президент бурга тиеш түгел. Мәскәү кемне әйтә анда? Путин әйтте. Президентны итәсеңме? Кем итәсең? Ул шунда яшәүче халыкларның үзләренең теләкләре дип әйтте. Шушның өчен Biz менә үземнең туган авылымда хан заманынан билгеле Томурт авылы, авылымда урыс теле басты. Үзебезнең татар балалары, сабыйлары урысча сөйләшә. Һәм татар телен кирәкмәс дип шутлыйлар. Әгәр син шушы халкың үзен хөрмәт итми, үзенең милләтен хөрмәт итми, туган телен хөрмәт итми, теле ачыла башлаган бала белән хәзердән үк менә шул сабый белән урысча сөйләшә икән, ул милләт битәшәк. Бүгенге көндә татар халкы битү өстендә, чөнки үзебезне хөрмәт итмибез. Үзеңне үзең яратмага сине Аллаһ Тәгалә дә яратмый. Аллаһ Тәгалә күп халыкларны юк итте. Һәм безнең дә әйтелгән бит менә 200 елга инхираз дибиме. Менә шушы лига соңгы тагын 25 елдан соң татар битәшәк. Чөнки без үзебезне сөймибез. Үзеңне сөйгәнче Аллаһны сөй. Аллаһны ярат, Аллаһка таян, Аллаһтан ялвар. Һәм гамәлендә кыл. Без сөйлибез. Гамәлебез әлистәрлек түгел. Yaran bir gada bırak sözleri Kişi her vakitte Tataristan özü ekonomik beysizliği turunda söz alıp bardı. Ekonomik eğer de beysizlik bulsa, o vakitte özüne ekonomik hoca bulsan, onun institutunda, mektebinde, bütün üstünde aşıp da işlepte bulur idi. Bizde ekonomik beysizlik. O Tataristan vakitte kalan 20% baylığı kalan, bütün talabat alıp gitken ilde ne bulsan? Özüne halkına hürmeti yok. Şuna göre. Mesela şuna göre özükteki Ruslaşıp bara, yaşlar şınnapta. Yaşlar ne tügülerle, ana bir hazır televizyonu qarayalmayım, radyonu tınlap bulmayı. Anda hazır şunday artistlarımız çıkış yazıyorlar. Onlarda yok degen, kilebiz degen sözler onlarda yok, umumen yok. Onlar bütün üstü hazır Rusça yapışı bitkenler. Şulay bularga teyişti. Zamanda ben Tufan Mingnurluğuna aytken, işlem etemsiz, bunda tutarasız Rus sözleri bilen bütün piyasalar arasında geç. Halk şulay söyleşer etmedi. Halk şulay söyleşer etmedi. Şukuna başlağız kazar. Halk şulay yapısar. Şukuna başlağız sahnede. Ezrek betem tiyatr bulgaç değişmesem, sahne bulgaç değişmesem, anda şartlı üzerinin teli bulurga teyiş. İşmesem şu tiyatrda, işmesem şu mektepte Tatar muhiti bulurga teyiş edip etken. Şuna göre, benimce bizim şigarimiz bulurga teyiş. Ekonomik beysizlik bulurga teyiş Tataristan'ın.